Ne sudite samo po jednom koraku, ni Borisu Miloševiću, nego se zamislite ko bi bio taj koji bi danas podnio to što je podnio Boris Milošević. Samo zato da stavi točku na mržnju, samo zato da zaduži zemlju u kojoj živi za to da u njoj konačno počne govor mira, da se počnu slati poruke mira. To je svima ovdje potrebno, a naročito srpskoj djeci u Hrvatskoj, koja zbog toga nisu sigurna da li mogu i trebaju biti Srbi. Gospodine Pupovac, ako ćete nam zato suditi, ako će zato netko, dopustite mi da završim, molim vas, onda možete, ali ja mislim da ta presuda neće biti ništa bolja nego neke presude koje smo ovdje inače prema našim ljudima i prema nama dok smo branili srpske interese u Hrvatskoj i dok ih branimo danas.